Oñe era mogueterijina jae onguajen juda petei un 12 rejeguaba. Ajeta uvas en dive, que se pucuja ubirarjeve, pa iru bisacuera, escriba jacare israelita cuera de mimboua. A eso pecuera juda, pecua jangua, mava pajae, upesea jetunga, upeva jae, peya puju, a peguera hañangare copope. Onguajen boñi boya gendape jae, bo ejara, ongetui supe. Upebo oya puju y cuaja ugueraja. Apeteiva upepe oiva hina, oje y que se pucu, oinambi opepa irubisa guasure en bigualpe. A eso pecuera Jesús, peyupico pe que se pucuja ubirare jevesepiari. Peguera hatara munguaisa petei mondaja. Opa arapenigo aime penendive tu pa ope aporombo hamaramo da pese ya pujuiva. Ko angaka tu pesa pe yapo oiko hangwa tu pa kuatiañe emarangatu peje iba. Aupebo oje yaji kwei supeje mimbo ecuera, au cañimba.